Manipuri posting Loktak project Loktok Naba Manipur की गवर्नर ने सेंटर से एक रहे न वर्क्स मिनिस्टर टीएस विश्वास ने फोन करे All Manipur Borders Area Development Association na संगसिन बपुंग ने फुग नेपाल की टोटल शट डाउन की खोंगजिंग न सिंग मफुम सिंग साउंड अकाई पिक्रे अमदी Matamamada hantana yengbiram Manipur bu sanoi singa awang muthak to poketuna malem da sak takle haina Youth Affairs and Sports Minister Lepau Hakip na phongdokre Kurumjari meng tabri basing taram nokso boloina pau sanno pizri Loktak project Loktok Naba Manipur की गवर्नर सेंटर से एकरे हाइना वर्क्स मिनिस्टर टीएस विश्वास ने फोंदोक्रे ngasi makok sing Baptist Church ta pangthokiba makok sing irel turel valley bridge sangaba gi thorum lorba matungda pangmui sing da wafam se phangdokibani minister na makhatana Loktak project ki maina state asigi kona basu ngamdabana mapal dagi leiba maina hendokna konaraba maramna project asigi kana ba thoina leitre project asina sing thuman khraba lofam sing lomi sing da sinabana hena kana ragni haina miyamna ngangnariba se government so sumani haina lawi National Hydro Power Corporation ge sendong yenglaga amadi miyamna lokthok haninglibagi maram center na kupna yenglaga loisinba hair pangairi haiki Amars tawriba mafam singsiga khoida pire ibo posiga mayamna hainari si adum sumbu wafam ni adu wai khoigi government gi saikadu ju praja mayamna hari posi ko khana da banate koi government khane tawudabu aikoi masi agreement amagi makhada tung mamang gi gatam dagi salaramba ponina adu makhogi su loss and gain haiba kun ayawa pithok ro matunda masi leibani na koi india government da masi aikon taksal le har kan da masi yaringai di leiba ujiki leiba kan osi di akon to thopiro adu masi to over matunda koi cultural की ओइबलम जिंजे कोन एग्रीकल्चर की फार्मिंग जिंग फार्मर जिंग पीरे हर कांदा नेचुरल ओइब मोंगदा हजिक त माइ की अवार्ड पसु याम पना लाइक त बिसने मरम ओरगा मसे कोइ कागन खनरगा लाइरि Manipur की लेनुंग दगी थाव लोकथोंग नबगी अयाबा पीखिबगी मतंग पल्लदुना Manipur द फंगलिबा थाव सिंग मफम असिदा अदुमा सेंगदोक लगा अहेन बना मपानदा थादोंग पानम थमले थाव खक नतना सुनुनुंग दगी सीमेंट सुंगबगी सु पाइखत पाहरगनी गवर्नमेंट असने म्याम गे लन हुरान गे खलगा थौरांग सिंग सि लोकत बनते फजना फमिन नबगी महत्ता अखंग हई क्याना सोशल मीडिया दा पंगसै द सेरक पसि नोइते हाइखे Manipur da thoi project sing je kun mapana gi lawri puna muksi lawdana bagi wakal wondane kun tawjeri ji adun ngai gi thau du thoi har ka ju Manipur da certain condition khara da Manipur da gi puthokta na Manipur da refinery tawrgana Manipur si na ba adu ahen khara du na mingonda yona na bagi port da systematized lo na muksi amba yaba ngaktani Border Area Development Program की सना कांगलोल सेमदोक नवा स्टेट कैबिनेट न लोकियो वारेफ यानिंग दबो फंगदोक्तुना ममांग थागी कुंट्रा माथुगे हिंग नोंगाई दगी ngasiगे हिंग नोंगाई फावा सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंग द सथरिबा पुंग नेफुग निपाल की टोटल शटडाउन की खोंगजंगना सिंगी मफम सिंग द साउन अकाबि पिरे टोटल शटडाउन की खोंगजंग सिना सिंगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंग द लेरिबा कैथल सिंग अयामना थोंग हांखि देहरी खोंगजंग सिबु सोगत पनी सिंग नव म्योय सिंग ना लंबी द थोरक्तुना सट ओक सिंग थिंगबगी थबक सथरि हरी सुरसामपुर दा साउना यावना सिंगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंग दा लंबी द मी सेटनबगी सांग हानदगी याम हंतके अमरोमदा ऑल मणिपुर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट एसोसिएशन टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट नसु ngarangdagi sathrakliba total shutdown gi khongjang asina more town gi mahusa punsi de sauna akai piri imphal more lambida makhalamati gi gari sena khide masina mar moiduna namfalong kaithal sauna akai pikhe Matamamada mainland India की मियाम न मणिपुर बु हंथना खलंबा दु लमदमसी सनरोय सिंग अवांग बथाक पुगतुना मणिपुर बु मालेम द मसक ताकले हाइना Youth Affairs and Sports Minister Lepa Hokna फोंदोख्रे हंदक सही ओइना अर्जुन अवार्ड फंगलख्राबा बॉक्सर लाइसम देवेंद्र बो YDC यूनिमम अवांग लेखाइन सिंदुना यूनिमम कम्युनिटी हॉल पांगथोकेबा थोरमदा मिनिस्टर न वाफम से फोंदोखेबनी थोरमदुदा कोंथौजम केंद्रगी MLA डॉक्टर सपम रंजन लमसांग केंद्रगी MLA S Rajan Susuraki MLA Sapam Ranjana Arjun Award Pang Bahibasi Arabic Tabak Nate Sana Bahibasi Apabalam said Sazit Yaudana Mai Pak Pangamloy Devendro Ponging Togapoina Mahaki Toloptaki Lupalising Yankemana Piki
Minister Lepaw Hawkif na awang nongpok Bharat Talaiba Miyam na award asi fangmang ngamloi dabugum kalambadu Manipur khaktana taramanga hena phangmang ngamle ngasi tungi horuk liba naha singna Devendra na matokram na mai pakpa sanaroi amok orakpagi haibadu para ama oina tamhausi haike Antan mas hawasu panga tumin na hekeba adumba display mayamato ngasi mga kapok pangba na may bali na hazay ako'y itong gihogol ka doga na haron sa nagoy singasina akantan ba suba display ama ngam na tarpahagasi yam na darkar ba yam na kalihagani ako'y gida yam ko bayada ba Arjun Award Fanglaba Laisram Devendrona Mahana Boxing Sanabasi Lisingani Amadagi Horukibani Kanglada Pangtokiba Army gi selection amada khanduna Lisingani Mangadagi Army Boys the Lake Yum Tokning Bagi Awabakaya Kangno Lakpadagi Ngasigi Thak asi Yorpani Haike Football khangde boxing khangde ni game khodi magda aina namde yade haiba game onda yamna phattaba haidra yam afaba haidra sum wakal ma chele ado si chen manai ngasi bokda kari mama thana badai ka dabiya de ngam dabiya de tok dabiya de ha je si khal lagai dum maje bokda thana ra laksari State Commissioner for Person with Disabilities Manipur Sinduna ngasi lamjan basangnel da National Divyanjans Empowerment Day gi thorum lamnan basangnel pangthokre thormudu da Person with Disabilities ki State Commissioner Dr. R.K. Kumarjit MCPCR gi Chairpersons as Sarat Kumar Sharma Social Welfare Department gi Joint Director Surrender S. Sisak amasung MJU gi President Wangkhemsa Samjaina Maroiba Musing oina sarwaki State Commissioner R.K. Kumarjit na haikibida School College samadi Office na singbada Disabilities singbu miyamga loina na kudong sawa fanganana miyam da kangan ba thormasi pangthokpani haiki adu masida free accessible oiba office mokta satpada sorok mokta satpada yamna freely oina wheelchair na satpa yaba lambi ohan biba office ama tawda ram sabiba aduga lip lerga lip season han biba discrimination si kok anabani ngasai inclusive education kan tawresi adegi community da changba adiyum hongale taba in the community inside the community itself akhoi club ta dum yawba laiba kiseba dum yaw khotpa adun PWD gi leiriba building singi lam akupa warol numit taret ni manungda official singna summit torot naba works minister TS Biswas na official sing da kangan kre new secretary ta leiba conference hall pangthoka marirak suba thagi revenue mipamda minister of wafamasi kangan kibani GST senator padagi department gi institutional building khudimaki pata tangai fedre haki Manipur Sangai Festival Haudungagi Mangoinena October Tamanungda Moirangdagi Sendra Fawgi Lambi Semba Loisin Nabasukangan Ki Officer Kudimakna Makoi Makogi Jurisdiction da Leriba Lambi Fataba Sing Samjin Nabasukangan Ki Ngasi Tayal Pataleba Manipur Technical University gi Freshers Meet Government Polytechnic ki Auditorium da Pangthokre Tamadu Education Minister T.S. Radhesyam Manipur Technical University Vice Chancellor Ace Dilip Singhana Matangsina Sibgia 70% Waikiba Toromaduda University Sigi Mairoi Singna Tongan Bajagoi Sigi Torom Sing Pangtoki Toromaduda Education Minister T.S. Radhesyam na Fongdokibida University Asida Tamlu Mairoi Singna Amagamaga Nungsi Sana Laiduna Mapung Papa Gyan Fangna Bakonarogadi Punsida Mai Papa Ogini Haiki Anoba Havsi Kaino Kana Fresh Wagadi Pazaba Hapsin BA Hapsin Gado Porse, it is your choice whether positive or Apabahakera, Patabahakera. But if you don't keep your mind engaged, I don't agree football ground, Pasam you say, Nunti is another activity Krata with me, Otherwise, if you don't keep your mind engaged in positive, good activities, creative activities, I think minds are negative or with me, now it will infect pollute all the time try to be positive Moregi Gian number 2 Mayada Sabalo Iduna Lissingani Magi November Tada Sanga Kraba shopping malls asigi ground floor si Gari Park to from Oinanaba Mighty Council Moregi advisors to Oriba Indo Myanmar Workers Forum the President and Funindrona Marilena Department Lupa Lak Amagi deposit to Krehari Amarum the Haribo Mapomasida Tikadarni Haiba Sanatomba Kobomi Yamana Maki Tikagi Tabak Tonaba Yot Kia Paisinduna Lady Marilena Sina Yang Sinbiu Haina Funindrona Afil Totally Mayama Tier Galera,
फर्मासिंग मफम दुदा कई मांगना जोट थेप खोप सिदा मका के फ्लोरिंग की टाइल्स तो काय खोप तरबदी मल्टी स्टोरेज की दायित्व पुरीबा मणिपुर सरकार की अथॉरिटी सिंगना अथुब मतमदा नियम तंबी वाइना हाजरी मियोई सनी अंकै की मखादा लेबा सामदगी तादबा खुलसिंग PMGSY की मखादा लंबी सेमननबा सेंटर तकनरगनी हाइना रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर TS Biswas in a Fondokre. Nasi Psychology Makok Fauna Gadaba Makok Iril Turels Balivris Sangabagi from the Wafamasi Fondokumini, Tongasi PMGSY Fairs Nipalgi Makada, Rural Engineering Department at Lupakror Ohumrom Sang Sabani, Tormodo the Cycle Kendrugi MLA Yamtong Hokipsu Sergaki, Minister Namakatana, Indiagate Sting the Mui Sangwagi Makada Liverpool Sing PMGSY na Lambi Sembiya de Highway Awang Nompok State Sing Yauna, State Kada Mui Senyankai Labor Kul Sing Adumak Yahali. Next slide ki irang labor state karada myoy sani ang kai gi makhada samadagi na tadaba kul sing handak lambi sema yahan krabana singi lamna namna labor Manipur da su nauna sem liba sana kangrul asi sana handuna lambi fawdaba kul sing fauna na center da hijakre amaronda state scheme gi thabak sing contractor sing na apiba matam gi tha taru amadi ahum ngangkhatna loisin ba ngamlobadi sel gi mana pigani haike 18 bhawta ekoi PMGSY wang si loi bani adu PMGSY 2 si amuk mathang atopa system amada like se hana tawgraba ahulas thagraba natraga simple karba punamuk sing se koina asi widening gi adu improvement gi adu hana leramba puttara pakula bisi putra mana kan pan palakpa adu gi sangda lakabori Senapati district ke manung sinba Viewlanda mamang thagi amada sahi taramari kaktangari binupi masamabu nupi oibigi kai kuno mangalam lobo matung tamthina hana ba honor mat thokdok senaba sing athu matamda puthokadabani haina liangmais naga katimais irwandi amasung all Manipur Gurkha Students Union na senduna thawdosigi matangda semkiba JSC ga khosam naduna kangla tombi da miamgi khongsat masat khre kangla tombi mandir ground gi haurga sengmai gi petrol pump aphawa sat kiba rally edu amuk halak laga kangla tombi bazar da miamgi mifam amusu pangthoki khongsat da civil society organization kya gi lusing busingsu sarga ki liangmais puinaga ruangdis Manipur gi president CAS Preslana nupi da sataba miyot mine hengal liba asi matam sana cherak pigedabani tholiba crime sing asi home department gi aswan bagi khudamni haike All Manipur Gurkha Students Union ki presidents LB Adhikarina nupi da sataba crime gi damakta lingliba fast track court matho fazana tohanduna thodos ki matangda mara leba sing cherak piu haike liangmai naga katimais Rualdigi presidents NK Jofna Taudosi Matanda government memorandum patient cre adubo houzik fawa wafama mata phongdok leite victim oriba nupi masadagi maraleba mioi singi masak maming khangba ngamkhroba fawda ngasi fawba mioi mata faduna puthokpa ngamdre government maraleba mioi sing losinduna thamlabra athuba matamda puthok trabade akan khongjang sangsilagni haike houzik fawba Manipur government of Pamang ngamse ko nuai le memorandum ani humra pido nisi tau ki base athuba alpido fadum tek education Idul Juhana lakpada Manipur ke Governor Dr. Nazma Heptulana Manipur Miam Maruina Muslim Isil Inaw Singda ya proposal pirakli Kumaya sina hana leramba fataba waklol sing kauk thok naba natraga ngakpiduna amatoi bagi lingzel ama sagat minorse aikhoi mioi bana khunda leitariba ase planet ama kaktani ning singduna malem pumba se imung amatani khanba yana naba khudimangna ing tapa pambaina warusin porana bahona se numina sina murumopang oiba nungsiba masung tangdu litabagi paujel ase sandok naba aikhoi khudimangna let me know Hadi. Chief Minister and Birenasu Manipur Miam Maru in a Muslim Isil Inaw Singda Idul Juhagi proposal Pirkli Festival Asina Isil Inaw Oibagi Lingzelda Punamak Punsin Naduna Mieba Kunagi Damuta Tabak Toduna Tangdu Litaba Watapada Manipurama Oinaba Honor Hadi. Consumers Affairs Minister Karam Siamnasu Idul Juhagi proposal Pirkli Kumayasina Ekwe Amato Oibagi Lingzel Sesin Bagaluina Mieba Kunagi Yafenabagi Damata Puna Tabak Tominarasi Kumayasina Tangdu Litaba Watapada Manipurama Propo Oresno Hadi. Forest Minister TS Sam Kumar Nasu Idul Juhana Lakpada Manipur Miam the proposal Pirkli Numit Asina Amatoiba Nungsi Sanaba Masin Manau Oibagi Mari Sesin Handuna Nungaya Watapada Manipurama Propo Oresno Hadi. Lok Sabha ki MP Dr. T Mainanasu Idul Juhana lakpada ya proposal pirkli festival asina lamdamasida tangdu leitaba nungsi sanaba sokhatpa purakpa orisanu haina ya proposal pirkli
Civil Sena Manipur State Unity President M. Tombina Idul Johagi proposal Pirkli, Kumayasina Lamdamista Kunda Minariba Furup Singh Nungsi Sana Leminaduna, Nungaina Panma Lamdamama Puruklasunu Hari. Pasway Kenda Development Council Amadi Lilong Political Unified Link Nasu Idul Johana Muslim Isilino Singha proposal Pirkli, Taramasina Kaibung Oiraba Manipur Yellow Missing Marakta, Nungsibagi Isiel Amana. Ingna Signa Amato Aina, Hangminaba Lamda Mama Oresano Hari. BJP Manipur Pradesh Nasu Mate Pangalisil in house in the proposal Pirkle, Kumayasina, Kunayasegi, Patabas Sing, Sam Toktuna, Tanguleta Lamda Mama Oresano Hari. Housing Makata Pokam Lacting at Tim Brematang Lominese. Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Hakjang Sengna Fana Tambahibasi, I coin to be Bigisu, Hojikima Tamdadi, Yamna Tangai for the Baman. 1, 2, 3, 4. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Foreign countries sing the Taubaguna, Iram Damasidasu, Anawoina, world class machine Sizinaduna, eye testing facility Fanganjari, Leo, Lamlong Excellency Opticals, Kurai Lamlong Bazaar, Tinchit Road, Infal East. Aisuma Pums Day in Tukjari, Adum Swing to Pio. Breaking the Taramok Seri Makata Pau Sing, Miana Tabada, Tazaroidaba Pau Amada. Thazen Nabigi Mingda, Jilla President member Amana Muemagi in Koli Lam Kra, Matam Kragi Oina, Bandan, Tamlubadi, Banal Loiba Mapuna, Sendoi Selem Namram Oiduna, Lam Mapu Masagi in Koldigi Sat Lohaina Kangle, Langzing so woman in Lekai Degi, Kangzarapams, Ibotombi, Maite Madi Mahaki Masanupa, Kangzarapam, Sergeant Maiteina, Pomisinda, Makoye in Kol, Amuk Anapangan Buhana Wakat Cre, Manipu Press Club the Pantokiba Pogimi Pam Amada, Masanupa, Sergeant Na, Hokiba say listening in Tarahudoida, Paso Jilla President member, Toksum Sumantana, Tazanaba Amadagi, Makogi in Kolgi Sarukara, Muema the Banan Tonki, Banan Tonki Bagi Senpam, Handopak Ngam the Badagi Sumantana Matang Atopa Muida Banan Tamduna, Hanagi Senpam Singdoki, Adubo Hosiki, Senpam, Adugi Sendoi, Selepna Makogi in Kol Fangdagi Pibam, Labadagi Hosik, Hokiba, June. Tagitang Taramanga, Safe Minister and Birengi, Miamgi Numita, Wakat Amatoki, Safe Minister na Kudakta Marilena DC da, Tigat Nana Kangala Padagi, Matamatang Satrak Padampel Police Station da Yorutuna, Police Team Ama Makugi Yumda, Laktun Hambirami, Adubungasi Fawa, Tabamata Pakalok Tree, Manamakatana, Makuina Leriba in Kolpuno Maknaronda, Banan. Tamlambada Natana Ming Pabo on Tot Langudra Hibagi, Singaba Pare, Makogi in Kolbo, Hanagum, Makoida, Sinabada, Marilinaba, Miam Namating Pangbu Hike. Antanga Hanbina, Ayung Manung, Azik, Wana, Azigum, Kai Latana, Laidoriba Monge, Ontang Hanbidana, Miamanda, Ayumze, Ontang Panbangam Zadana, Babaibane, Wana Lazari sing Patang the Panbangamba, Miam Nong Pangan Biwa. Say Kuding Pangtopa, Sirakongs Morok Festival, and Sagi Oina September Tang Tarutagi Nepal Pangtolagani. Hiramasing Marilena, Manipur Press Club, the Pomi Singer Unabamada Program Committee member, Tamsing Fi Wungengna, Handa Pangtoka Dura Festivals, Asi Nepalak Suba Festival Ne. Festival Hodopanumita, Makal Matel Kagi, Harau Kumagaluna Hudokani, Festival Manunda Natki over program of the entertainment gi Oina, Film Gisana Muyakana Yagani, Mamang Saida Pangtokiba, Morki Sangdi Handaki, Sahina, Potok Hana Putokani Hike. Is a hidden treasure for Srarkong village. Recently we got analysis report of Srarkong Chile from ICAR, and we found out that Hathi is unique in size, color, length, color and flavor, etc. Transport Department Handak Nona talk about order Magi Makapona, Gari Tawamsung Tombada, Val Fadaba, Gari Masatobasing, helmet Uttaba, license Yogdaba Yona, Tongan Tonba traffic in Niam, Tugavasing Matata drive Saturn file 10 crate, Hiramasing Marina, State Transport Authority, Enforcement Cellgi, in charge, Obita Natana, Infal Iski, DDOSU Oriba, TAs, Dinesendrana, Haikivida. Flyover bridge Makada auto resourcing na U-turn Toduna traffic niam Tugariba do Tobigano passenger sing su Gari Tong with the Yarimake parking the Tongbio Gari Tony was sing the su Magimagi parking the Garrison Park Tobio Hike. Octo sing na Tranton to later, Adagi plus
पब्लिक ना जो पार्किंग माई मागी गवर्नमेंट पीरी पार्किंग चलगा गाड़ी तोंबियू लंबी मफम चादबदा गाड़ी खामचनबा ऑक्टो रिक्शा सिंगना गेट की एनी खामनी मफम खामगा मी पिकअप तब ड्रॉपिंग तब गाड़ी सिंग तबगी हैबिट तो खरा थादोपियो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चंगिनजरीबा अखोई ड्राइवर से पब्लिक ना कोऑपरेशन पीबीरगा पब्लिक ना हाइबसिंगसी पब्लिक की दमकता माई पाकना चंगिन मंगमनबदो पब्लिक ना कोऑपरेशन पीबियो ngasi people's voice miyam gi kholauda transport department locally ba khongthang asibu report khwai brahmapur dagi KS Beninson na thagat ba phongro le adumopu nga ki oiba thong na praja sing da awa pibagi mahutta tungkoina senaba yaba system ama thambagi apamba phongro le Ngasi September tarikh amadagi motor vehicle department na 2-wheeler thawbasing helmet uptaba amadi 4-wheeler thawbasing seat belt fadabagi fine ten duna chatharuliba drive asi public mayamna support tarongani khanjai adubu haidiba drive asi lisang singna chathabigadoribra natraga ngaki oina tawbiribra gari faba matamda su khara faraga khara thadokpa yengwada planning yaudaba thabak manba si yajaningde tawbige hairagadi fajana system amagi makhada amadi full planning gi makhada tawbiu matam khara tawamaga Tokiba Makogi Sigum system neither Sinasu, Prazama Nanga Kini Kali. Haidiba Wakalon asi Makona Tauriba system neither planning Yaudaba Aduna Kalanbani Madam Maduna Haidiba mindset asi public Mayam Dagi Lotopi Harabadi. Driver seat Tunkoina Chatabibang Amdu already Chatabu, Karigumba Gamoidaba or Ragadi Tabak Adu Torubagi after talk demasum Kadonunda my power Haiba Pharmacy Tanzania. Thangweban Kendra Block Congress Committee ki President Oibiramba Thangzam Ibotombi Thangweban Lairan Hanjambam Lekaida Leiba se Masagi Anaba Mana Amaram Oiduna Ngarang Guwahati ki Downtown Hospital Lekidre Mana Lekidabda Manipur Pradesh Congress Committee Nangasi Congress Bhavanda Lekidrebi Thawa Yaudra Haksang da Ikai Khumno Utpi Tharoma Pangthokre Tharmaduda Manipur Pradesh Congress Committee ki President Den Haukif MLA Gaikhangam MLA and Lokan Amadi MLA Jergison Jauna Congress ke Karmi Singna Lekirabi Mafamda Leisukatuna Awa Fondoki Amoromda Wawai Block Congress Committee ki President ki Thopuramba MD Rahimudina Lekidabasu Party Asina Awa Fondrole Manipur University da Thokiba Thogdo Amaga Mari Lenana Desam ki President Jauna Thomi Mari Kawa Police Station ki custody da Tamthina Orkiba Thodo Sena Police Constable Ahom suspend to the Desam Taran OE Adubo Mairo Singh Pubu the officer Singh Yobra Haibasu Yang Sinduna Makogi Matakta action Logadabani Haina Mari Lofasigi Secretary General and it is Sena Fongdokre Thodo Singh Mari Lena Inquiry Committee ki report Putokuna Maraleba officer su Serak Pipum to E Ngang Chief Minister ga Unaduna Asumba Putono Wapam Pukatre Government na Ahan Wigoina Local Liba Kongtang Si Ikai Kunubo Utpo Ina Ngasidiki Sangsangani Torma Kongjangadu Matam Kragi Oina Handokle Adubo Government na Local Liba Tabak Torom Sing Kupna Yang Singani Haiki crime ma Hari police station Manung Maktada Chathawa Matamda Hariba police personnel ahum sigi mathak karamba officer gi instruction makhara chathagi bano haibadu gi chapchaba reportam puthuaga mada channel singi chapchaba masigi thabak lokhot kadabani haiba wafam sima desangi makai gi yakan mong thamaga lena hana khona changchen genen toramba keno singsi makhata na changchen nabadum matam chupada desam sem sadana lei maramaduna departmental inquiry sisu athu matamda losilaga masigi chapchaba waro sinama porakani haibagi keno sima thajabu sima अकोई देशांगी माइकेदगी अकोई थमे Awamba Manipurama Purapada Miam Nasu Masagi Hak Kangna Singnaba Leitana Madu Fangna Bahona Bihoina Consumer Affairs Minister Karam Siamna Fondokre Ayosina Sinduna Oil Pump Sing the Piriba Tau Poyan Yaudana Sang Suna Piribra Haibugi Matanga Misamana Hecta Sang Towi Kudong Saba Piba Asta Langtawal Kunjida Leba Quansam Oil Service da Haudoki Tharunda Minister of Wapam Fondokibani Tharmaduda Ayosigo Official Singsu Sarwaki Minister Siamna Ngasidi Haudoliba Kudong Saba Si Miam Oil Pump Sing the Piriba Tau Sing Asi Sang Suna Piribra Poyan Jobra Habidu Singnaba Leitana Yang View Haike Kangni Haukibana Haukibo Waragasu Dealer Sing Jujiki Uxil Chekraga Cheng na Tabak Tominabaki Tanza to Lominasi Citizen Sing China Magi Raisi Season Raga Akoi Apaba Saukat per state ama Uinanaba Honaba Kanda Aigi Adi Adikar se Kangbaga Luinana Adi Madugi Daita do Kangna Aquina Hona Mineragadi
ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ सेनापति किलोमीटर निपालोम चलगा माउंट जियोन हायर सेकेंडरी स्कूल मनाक्ता लेखोम लेनांग सेंथरकपदगी लंबी चथोक चसिंदा खुदोंचादब मायोकनरे फिटचामरोम लेखोम लेनांग हाइजिलिबा असि मरी लेनाबा ऑथोरिटीना हने यंगसिनबिद्रे ngasi lambi matega sida pandun lerba gari singi passenger amade gari driver singna singkhatuna lanthoknaki Westfield division gi mieng makhada Kuntranifal Suba Assam Rifles na Kangpokpi district ki mathak Thabak Thiriba Naha Singhe Youth Guidance Selama KSO Sadar Hills ki Administrative Office da hangdokre Tarmaduda Yankai Mapal Suba Mountain Brigade ki Deputy Commissioner Colonel Nilesh Bhanot Colonel Bijendra Singha Kuntranipal Suba Assam Rifles ki Commandant BM Naithani Kuki NP Kangpokpi Kuki Women's Unions Sadar Hills KSO Sadar Hills amasung Civil Society Organizations kaya gilusingbu sing yusabga ki sel asi ayupung taradagi nungtil pung mari pawak hangani masida naha singna thabak sangnabagi paw online form pisinba amadi career counseling na singbu singi khudong saba phangani hari by fed hawdok piramba prophet bahaulhagi chanirak suba mapok Malem Sinba Thungna October Kungani to the Pangtok Hirba Toronga Mari Lenena Local Spiritual Assembly Infalgi Mute Kangbu Krana Ngasi Manipuri Governor Dr. Nasma Haptulaga Rasbavan Unakre Unavaduda Governor na Eko Punamak Asi Sembi Bamapu Amakatan Sembi Rakibani Ekogi Tazaba Tongan Tongalabasu Puxel Sengna Amanamagi Apabatabak Sing Togadabani Hausiki Matamda Eko Ekogi Haurak from Kenarabasu Ing Tapna Nungsi Sana Hingminabagi Tangai Fadabalay Fongdorke Nungba Community Health Center के अवार्ड पर डॉक्टर सिंह हापो लैबोरेटरी टेक्नीशियंस अमदी दरकार होबे स्टाफ अमदी इंफ्रास्ट्रक्चर सिंह थंगदबनी हाइबा दाबी तौदुना नुंगबा एरिया जॉइंट एक्शन कमिटी ना ममांग थागी तांग कुंट्रा के नुंगथिलपुंग मंगा दगी मतम कक्तन नेशनल हाईवे द सथरपा बन अदु सरकार का यानब पुरकपदगी हंदोखरे हौजे अमुका नाते मब्रे मतंग लोबनिसे Achungi nauna launch tawraba yamna powerful oraba gari ready go 1 liter island Nissan da phungbiragani ngasimak lapiduna test drive tawbiraga comfort and convenience feature sing khangbiu booking ida makta leksinbirau standard robert high secondary school Kanchipur gi manakta leiba island Nissan da bijeriba phone number sida contact tawbirau ngasidi swara hajunge ture hoy ture kari no tu tije मुझे करी योग जाओ सीधी योशी नहीं है मत्स्यगी योशीदी तता तिस्कोनी ने अदुदी सनागी बहुत यंगना सिंबे अंदरे ये एक असली नदी के टेस्ट मचारे को एक के चारों का हाउ ये तो पता हम पूरा अगर नुमाइंदे नहीं तो तेरे से भी हम साथ में मायदा केली मायदा Amukson na tema break matang amukson na break matang taran nokseri hujim khata pa pausing Lining tho sanamai thawalluf sangangai usekon gi tara marirak suba mapokonman thorom usekon lekai community hall pang thokre tharmoda ukal gi convener mutum maniton JP Women College ki Professor Dr. Romesh Waikhom sangai pradhan Romalaima Love ki Lusing Pural TS Manisendra Su Sarwaki Loki Secretary Taurem Bir Singha Kumana Love Hasi Maruina Lining to Sanamahi Lining Set Passing Amato in a Punsin Naduna Tungi Mirol Show Lining Asi Salonogi Wakalola to the Yumpam Orega Link at Haike Kurum Jabagaloina Punchi Chupa Matam Chupa Hingdana Nine Sanamahi Loop Asi Lehorasunu Haiduna Masi Tara Marirak Suba Line thau sanamahi thawallumna sinja langjaduna mapong numit ki walol haibadi thauram masi pangthok chabani Imphal East Commando Madi Mahasuba JNK Rifles ke pun makangbo mana fare hariba Salam Poraiton Maitei sei kuntra mapan apopole khidraba Naral Babu Maitei Kiam Mayai Lekai Paswai dagi MUSC UNLF amadi masigi Lanmi Sanglof MP ega karigum hiram amatada mari lenete haina lof asigi Department of Publicity gi Director M Saen gi serol mun sangro le
Salam Poraiton Lising Samapal Morfutara Taretki Aruba Sarukta Lufta Yautuna MPAG Tarahundoi Suba BNT Betsta Training Loki Maki Army number na 640 ni Ma Lufki Lanmi Sangluf MPAG Lanmi Moina Matam Credit Tabak Toromi Adubu Yauloi Ama Oibagi Matik Maya Amadi Lisset Yaw Dabana Yauloi Ama Oina Ngakadaba Lisset Sazat Amadi Wayal Ngakpa Ngamdaduna Misil Oina Laikrabami Oini Police na Fagatle Hariba Nomay Amadi Gypsy Singbasing Adu Yang Lurgadi Manipurda Ningtam Lalogi Misil Okrabasing Amadi Police ke Apunba Gengkopu Ama Lingduna Miamda Aki Duzung Poanba Nam Haduna Sel Kaibi Tabak Satarra Haibasi Hangningai Ore UNLF MPAG member Oramba Singh na Luf Amadi Lanmi Sangluptagi Nathai Krabatungda Miamgi Mayokta Lufki Amadi Yaul Ihogi Mingset Sokpayaba Tabak Tobasing Sungsoi Soitan Sirak Pigini Maramaduna Haiba Mui Singh Asigi Imung Manungi Mui Singh na Sumatam Sana Masamanau Oibasingbo Fatabalambida Satki Danaba Honabada Ming Sangview Hari Impalis Police Commando Amasung Nepuma Subasam Rifles ke Pun Bakangbo Mana Fari Hariba Loksang Kong Awang Lekai Degi Ngangom Asanta Sahi Nepumdo Popolekidra Krishna Hariba Muesi KCP Military Zone Committee ga Karimuhiram Amatan Marilinade Luena Lamlai Kendra Leriba Panchat members sing the Lufna Sel Locability Haina Department of Publicity and Propaganda Secretary Ningthem Mangang Serolmana Sengdroli Public sector da leriba banks in privatization togani haiba India government ki warif yaning da phongdoktona MJ Avenue da leriba SBI ge staff singna candle thanor khong sangsin kre SBI Officers Associations Manipur region ge regional secretary CS Lilabantana public sector da leriba banks in privatization togani haiba amadi apikpa banks sing buna bank amada punsin gani haiba government ki PF asina mangan gadoriba asi employees sing da nate masina swakadoriba asi miyamdani Miangoba Kongzang asi Tabi Dravadi Makal Mukaki Kongzang Sang Silagne Haki. My Pahan Sergodi, we need the unity. You should not be afraid. So, allow me to say, long live our unity! Long live! Patriotics Writers Forum Manipur Sinduna Thama Sum Satagaba Lamjan Hism Irabat Ning Sing Tabung Ngasidi Hokre Ngasiga Hoba Numit Oina Manipur Mafum Kada Kilibat Lamjan Irabot Ki Mitam Sing Kongo Libagi Kongset Amasatki Lamlai Kendrugi Manung Sana Leba Nungsikon Pakti Horaga Irabot Pak Lamlai Pundong Bam Togdok Kubam Kurai Kongba Ya School MDU Common Mangzil Irabot Baban Pisum Nambol Kaksing Unity Park Kambokta Haikat Leket Tamduna Ikai Kuno Utki Irabat Celebration Committee Manipur Sinduna Tabum Masupna Pangtokadaba Sama Kumatoi Suba Jananita Irabat Tabum Hodopi Torma Ngasi Jam Hol Pangtokre Tormadura Irabat Celebration Committee President Comrade T.S. Tomba Secretary L. Sotin Kumar State Secretary Comrade Dr. M. Narasingha State Secretariat Member Comrade L. Iboyama Deputy Secretary L. Toyden State Secretariat Member Comrade L. Lala Amasung State Secretariat Member K.A.S. Surchandra Singha Susuraki Comrade L. Sotil Kumarna Haikibida Tabumo Subna Pangtokadaba Toromasi Asengba Democracy Masa Tokna Lehenaba Hona Nabani Toromasi Mapung Fanaba Tuan Tuanba Torumka Pangtokani Haiki Dr. M. Narana Haikibida Anobo Manipur Ama Samgatnaba Honabagaloina Manaba Kunai Ama Puraknaba Honabada Losing Basin Loromba Mahaki Tokdang Mahaki Katopa Tona Lingzel Adu Ningsingduna Pangtokani Haiki Oida Padabana, Chanabi Moiri Shamaj Sidagi, Anoba, Ahongba, Ashengba, Manipur Mashem Hergadi, Irabot Kiwakalon, Ase, Nainaba Amasung Tabak when a Pangtok Putana, Oitokani Habese Communist Party in the Taji, Tabu Mamachuna Maki Maram Amasung Maki Balidan. Punamada, Anoba generation is the bigger in Pekado, Madui the Maktaquena, Tabu Mamachuna Palon Toja. 33 kV Kumal Lampakta ke Sampat Powerhouse Pawgi line sem gadabana maram oiduna hayang ayuk pung taruk tagi nifal pawa pung ani mai mut kani haina Manipur State Power Company Limited ki serol mana khanglale Bisnupur district ki manungda laiba government school ki mahiro singi Aadhaar number ki thabak Bisnupur DC block ki losin kraba matung Moirang CD block ki kapa hokre nimit tara ni thoini sathagadaba Aadhaar number ki thabak ase Moirang Kunau Sabal Upper Primary School da hodoke tarmadu da NIC Bisnupurgi DIO Tongbram Santikuma AI Moirang Salam Brozen School Headmaster L Dhanasendra Surgaki DIO T Santikumar na Moirang CD Block ki oina apun mahiroi
लिसिंग अनि समापल हुमुतरा मरी कामनो पानम थमले नुमित तरा निथोइनी असिगी मनुंगदा लोइसिनबा ngमोंगदबसिंग मखा सथनना बहोनगनी DI ओना मखा ताना आधार कापदा सेल लवी हाइरिबासी एबसेरोल ओइना वाकत पिरक्तबना एक्शन लखरपंगमदे कनागुमसिंगना मसी थेनरबदी DC नत्रगा DI ओदा एबोइना वाकत पिबि उहाइरे मदुदगी हाइबा रुपीस 25 रुपीस लगोदोनी लौने दुगंग साइगी मागी होय करुम मन नामथोक पियु नत्रगा कन तो पियु नत्रगा एलिमिनेशन तो पियु हाइदी अदुगी मतुइना कोइगी कलर दा ओरो नत्रगा मोनो ब्लैक एंड व्हाइट ओरो दु मतुइना मागी लफम तोका मागी रेट अमदि लेजरंगनी को अदु लोबना तना अतोपा हेना हेन बा लो हाइबी United Educated Multipurpose Voluntary Organization के कुमाथोई सुबा मपक कुमन थोरम पब्लिक थिएटर हॉल नंबर पांगथोखरे तरमदुदा मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट्स कोऑपरेशन के डेप्यूटी चेयरमैन एस राजन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट एस तिकेन मणिपुर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन एल राधाकिशोर हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन ऑफिसर सी एस मनी सुसुराकी एस राजेना मणिपुर के सेमिलोंदा हैनकान पीरिबा खुसा हाइबगी सिंफम सिंह हैन पुकनिंग थोगटपा मथौताई हाइखे हैंडीक्राफ्ट की सीधा नतना तो तोवान इंडस्ट्री मचा नत्रगा करिगुम मयाम अमा इसान तौबा याबगी वाखल थंगाल बाजार लेबा बेरो डांस मैक्सवेल हिंदी प्राइमरी स्कूल दा ngasiदगी हौदुना थासी तांग 35 फाव पांगथोकदबा स्वास्थ्य परखवरा हौदोखरे हौदोपगी थोरमदा स्कूल गे महिरुंग अमदी ओजा सिंगना पुना वासक लोमिनके Pangar Kumba Kauba Makok Sungdigi Hauzi Hauzik Zerkanda Kungataruk Suba CRPF Battalion da posting tadun leiba Myoyama Ngarang Midang Pung Tara Minute Kuntrarum Taba Matamda Hotel Tampagi room number Taraganito de Sidun Leremle Make Kadigi heroin number 4 piece Ahungaluina Serins Amasufang Lahari Letan Pokpi Dagi Moirang Thames Binota Kaubi Sahi Humuta Marirom Surabi Nupiema Andropolis Station the Lady Hari Mari Mata Singna Akupa Marol Gidamakta Health Lines number 181 Natraga Andropolis Station da contact Obi Hari Kairau Kendagi Manung Senba Kairau Bitra Maka Lekai Dagi Sahi Murfudara Humdoirom Surabi Ningthozam Tombi Masa Kaubi Ahalama Hauzik Pauba All SK Pension PB3 Haina Pen Fondrole Mari Lainaba Singda Karak Wakat Lavasu PB3 Mikal Matam Dadi Bot Tada Nabagidamata Gari Pauba Pudun Laklaga Bot Tadahan Kibani Sarkar Miang Sangwiduna Maki All S Pension Pangan Buhari सरकारना पैसा पीबदो आयो आहनिना फंगनिङेबा आहन मतम अछु कोइरजिदा पैसा मरिदा बाखोइदि पीबीदि हौजिमगा तानंगसि सानबु पाउ लोमिसे ngasi sanabgi pauksingda klasa kaino gi tara nithorak suba manipur state lake tasar yagada sanoi sangi uniform ngasi yenthokre kaino da leiba ibudo loyal apa community hall da pangthokba thormaduda manipur pollution control board ke chairman L Radhakishor club ki thopu singju surwaki L Radhakishor na sanabung leitana sanoi sing puthopang ngamloi maramasina government asina lakadurba sahi kharasida DC singa tanaduna mafam sabada ayanba sanabung sengona thorang tori haiki All Manipur Bodybuildings and Fitness Association gi miyang makada Imphal West District Bodybuildings and Fitness Association amadi Diamch Rao Sekmai ga khusam naduna taramangarak suba Mr Imphal West District Bodybuilding Contest October kungani thoida Kauzeng Leima Sekmai da pangthok lagani contest asida Senior Junior Master Men Physics Women Bodybuilding gi event mangalegin hari Andhra Pradesh ki Kakinanda leba Jawaharlal Nehru Technology University da satriba All India Sub Junior Ranking Badminton gi sahi taramanga makagi nupa masagi ahanba round da Sergeant Morang Themna stretch set mai pakre category asimakta da Haryana gi sanori laktabadagi Vidyasendra walk over fangre Under 15 girls ki single da Priya Morang Themna Andhra Pradesh ki sanori bo set aniyamada thoidun mai pakre anisba round da Vidyasendra Kundra from Amasung Bonson Tongbrom Sumai Park to Home Super Round Sankre. Makatan Sanawi Pau Boying Tozam the Pumping.
Sub-Junior Boys National Football Championship for North East Zone qualifying round gi ngasi sanakiba match ta Assam na Mizoram bu maitiba pikre. All India Football Federation gi miyang makhada All Manipur Football Association sinduna mamang thagi tang kuntra dagi North East ki state taruk Mizoram, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur amadi Tripura na saruk yaduna Khumal Lampak Artificial Turf Ground sathariba qualifying round asigi ngasi sanakiba match ta Assam na Mizoram bu goal ani sinoda maitiba pikne. Match asida mai pakiba Assam ki goal singadu Dinner Nazarina match ki taranipal suba amadi match ki apiba matam gi ahapa minute ahumda sankibani. Match asida Assam ki sanaroi Nikhil Mili amadi Mizoram gi Lalrin Niana Hati amadi Lal Dalmawiya da match conduct toki referee na yellow card utki. Sathariba qualifying round asigi hayinung tilpung aniga minini pumanga satpada Manipur gi ahanba match oina Tripura ga sanagani. Manipur Sobon Association sinduna Khumal Lampak Sports Complex chathariba kunmapan suba sub junior kuntra suba junior amadi kuntra nithoi suba senior state Sobon championship ki ngasi sanakiba sub junior boys ki aroiba match ta UKC Saitol na YOC Naharupu run mari ahumda maitiba piduna champion oikre. Championship asigi junior girls ki sanakiba aroiba match ta UKC Saitol na RK Sanatombi Devi Kendra Vidyalaya bu run taratret ahumda maitiba piduna winner oikre. Category asigi nupa masagi sanakiba aroiba match tasu UKC Saitona YOC Naharupu run ahum anida maitiba piduna champion oiki. Satharakiba championship asi hayeng loisalagani. Hayeng senior women's ki aroiba match ta YSC High School amadi UKC Saitolga nungtilpung ama makai tabada sanagani. Category asigi men's ki aroiba match nungtilpung ani makai tabada YSC High School amadi Biramongon College ga sanagani. Directorate of Youth Affairs and Sports na sinduna mamang thagi tang kuntra mathoi dagi tim tarong doina saruk yaduna Khumal Lampak Hockey Stadium da sathariba sahitra manga makhagi nupa masagi sahitra tret makhagi nupa masa madi nupi masagi state level inter school JNN hockey tournament ki ngasi sanakiba sahitra tret makhagi nupa masagi match ta Nungsub Imphal Sagol Tongba High School Imphal West na Jai Hind High School Imphal East pu Panjal Mari ahumda maitiba pikhi. Category sigi nupi masagi sanakiba match ta Jai Hind High School Imphal East na Nungsub Imphal Sagol Tongba High School Imphal West pu Panjal ani amada maitiba pikhi. Sahitra manga makhagi nupa masagi sanakiba ahanba match ta Jai Hind High School Imphal East na Sindrel Progressive Home Bisnupur bu Panjal Mari amada maitiba pikre. Ani suba match ki sanakibada Nungsub Imphal Sagol Tongba High School Imphal West na Hiangnam High School Kakching bu Panjal taranithoi amada yamna laksana maitiba pikhi. Asigi tang tarutagi tim taranithoi na saruk yaduna Khumal Lampak Artificial Turf Ground da Khumukcham Ingosa Singh Memorial Trust ni sponsor tawraga All Manipur Football Association sinduna pangthokadoriba sahi sigi taranithoi suba Manipur State League ta saruk yagadaba Young Physique Union Lalambung gi sanaroi amadi official singi uniform sing yentopagi thoram Lalambung Community Hall da pangthokre. Thoram masida BJP Manipur gi General Secretary K Sharat Young Physique Union Lalambung gi Vice President TS Rohini Kumar Salai Holding Private Limited ki Vice Chairman E Brojendro Ornament House के proprietor Lokham Mani SRL Diagnostic के Managing Director Dr. A Vivekananda amadi atai maruiba miu singsu saruk yakhi. Salai Holding Private Limited terana main sponsor tawraga SRL Diagnostic Center YES Infrastructure Ornament House na Young Physique Union Lalamungda sauna mateng pangki. L Nandakumar, L Devachandra, Y Subhasoron, M Subhachandra, M Develamadi, Y Kamandona, Tim Asigi Coach, Assistant Coach, Physio, Manager, Assistant Manager Amadi, Team Captain Oigani. Player में हम सीखे मसी नंगे तौरी बसे सीबो को तो बुन नमी नंगी strength सीबो ले नंगी potential सीबो ले you have a that much नंगे कोई भी आप नंगी futuristic कोई भी career सीबो ले क्या है बसे एक कोई regular interval तो motivator हम नाम कोई ना मकोई से कोई की psychological के नो से impact से मसी adjustment तो भी करता हूँ assessment तो भी करता हूँ
District Sports Association Bisnupurna Sinduna Team Taramangana Group ani thokna khaidukuna mamang thagi tang kunithoi degi Mini Stadium Bisnupurda chathariba Tarani Thoisuba and Balananda Memorial Second Division League ki ngasi sanakiba match ta 11 Star Sarangpa na BYDO Borayang Bibu goal ani amata maitiba pikre match asida mai pakiba 11 Star Sarangpa ki goal ani du Samsen Chiruna match ki kunthrom doisuba madi nifumapal suba minute sankibani match asida maiti kiba BYDO Borayang bingi amata ngarba goal adu Marconi na match ki nifum doisuba minute sanki amaromda association asina sinduna ground asida mamang thagi tang amadagi team tarahum doina group ani thokna khaidukuna chathariba mari suba Ice Pisak TV Memorial First Division Football League ngasi sanakiba match ta NCYWO Nungsai Siruna Krisa Bisnupurbu goal ahum amada maitiba pikhi NCYWO Nungsai Sirugi mai pakibagi goal singadu Singringam Michael Amadi Sengbhai Damna match ki kuntare suba kuntra suba amadi kuntra tre suba minute sankibani match asida maitikiba Krisa Bisnupurgi amatangarba goal adu CI Singlen na match ki kunmapal suba minute sanki Tagasari poe hoji makata nanga sinogi oikiba enga sagi paulo bise ngasigi oikiba inga sagi pauda ICAR lampen party ki prepa paugi matung ina ngasigi khwaidigi sagiba Celsius degree kunipal dasmik ahum khwaidigi ingba Celsius degree kunithoi dasmik ani Nungshita ya wising manilgisang ayuk da sada mariputara taro nungtil da sada humputara nipal oiki ngasigi nong suki pagisang mga 10 milimeter ni Loisalap na muli papausing amu kana pizri Loktak project lokthong na ba Manipur ke governor na center da se ikre hai na works minister TS Biswas na phangdokre All Manipur Border Area Development Association na sangsin ba pung nefunipal ki total shutdown ki khongjang na singi mafam sing da sound akai bi pikre amadi matamamada hantana yengbiram ba Manipur bo sanori sing na awang ba thakta pokatuna malem da saktak le haina Youth Affairs and Sports Minister Lepa Hokum na phangdokre Ngasih dia estimasi pau mentang selujiri meng tabi punong pau mukana kurang dari